Melanjami aroya ngo kapyo japa pinabami hempe kai papa aro pacho haludu sekapelo kapyo ja duma lo mingun mi ato ode dula mo mi herila homo kapui mi ka taparopa mi odua mi bikopa hongo heka ha ho ngunuka apatani baptis association ka executive secretary pastor talapa mite pa aro pacho ludu selo alo mi ngimi pinpui mi lokotote halaka mi od bikopa hongo henje do ngun melanjami pinhe jangkindo hopangun tanah tante ya jalolo punyua halo ngunu melanja sekapuyumi pini nguna gyon dala hem dala ngunu taru pamusa ngun sekapuyumi tamaram pangu ice kontu premuch ke malah hem bope ami mito dari gandau ka dun bopina ba nimi hempe kai papaya ropacho selo ka aloya mi kaking kopa selo ngunu melanja neka ngata atau ude dula nimi herila mulke osisi ngunu neka puyumi taru pala henjduke neka daria jalo nguna gyon dabope hongi mitere neka daria jalo no lugpe ngeka miu hengko loma ropa no nela na hendo ne heka hene milu ropa bipiela seka kunu singo jesu amen pakudu amen ngopui milu marampa melanja minggongi takanando melanja ngemi sekata nesmi atau ka ahao ngemi luri lukape so hala ngo takanando ngun kapyo japa mudo kindo hala helio ya danya ano gubu kendo hala helio ngunu nepia mudune ngunu miodmelo mikale bodla mudo uro aja huldo helio ngunu yatu badu satibudu dan uro anja belido helio ngunu satibula ngunu gejugu memete heka mudo yesmi kale bodla ngunu gedu hopa bible otelo do ngunu mi ya jalo kasango te hendi la dato ngunu mi hendi tote ne tampa yusolo danyi beliwa mudo liwa la ngunu ka hemeonu chulipa ngunu mi henji to haludo hopa solo ngunu heka pogomi citaka sesa tampa na bible osimi tonse done hendi laka sansne pogomi ngun kakaru pamusa simi ngunu solo kalus nesi 2 John chapter 1 verse 8 thokla 11 le ngaka best text ludu luginan pado kindoke hojalongo 8 9 kontimi purtal ke malanja kakasa ngaka agyo bible budu milo bekomonto so hala ketola godo nunu atopa hendi nyatolya nunu ajusumadupa nupana nunu mugo mutunu hojalo poteje injamujomi kapala dopa hujalo kone ilemule tali ho kristo ka tonsenu ho datema moko pini nyima mo huna tonsenu ho danu huko anyeru abala ohonyi da haludo si ano tapedo sokla ngunu loko sesa ngunu kasoloka luginan sokla so ngunu mi ano tadepa lutola godo bas eto nunu melanja hendi nyatolya hala ngunu miludo ho numo payu hendi kenone himtere heka seka bas ora loko to ado ngunu pin ko ke poteje injomujami kapala ropa hala ludo ho paseka injomujo si ne hala simingun gonge tala ropa musa simingun ka greek agompa mistos haludo ho simi plural pakaloyo miston haludo si nuyu lokoda ngunu simi wages halaludu wages laludu ngunu ka alo hajar pate simi khudo aji lala ka injo binumi ho simi reward hal teludu ho je pa ayamutu la hemi hempo laka binumi hemter sekaso ludu haludo o bible seka reference ka ko abu je dokindo o jolo pango hemi lute ma kemio melo empurijal do ko dangun intilaki mala aku konti kakasa ngunu so no na simi grono la kakado pamusa simi ngunu revelation chapter 22 ka verse 12 mi kakado koda miukanu haku ni khala ha ni ka gohu gonyale ngunu kapado so hala ketola godo Revelation chapter 22 verse 12. Kato ngonyibya achkuke. Nuka bisa nimi bulula. Kone abi mi bili dukpa. Nuna mo mutene. Hala so jisu lutolo do. Jisu moka ajku ho moka bisa nimi bulukula. Kone abi mi nuna mutene hemi bichkuke haludo. So bisa nu si reward mi ludo. O simi ngunu anwaya patagsa. Sekasi numi na ludo ni lukoda. Ngunu pinu pala salagyala. Pin pala imbi mu bila kada mi keso lorone ngunu pin mi henje borola lote borola pin pala nina ngunu hendone himi so heka henjo mujo te bichke haludo hojalo pangun gonge tangula takindon si sika henjo mujo si injo mujo si riwat si ngunu sango pyako mi so lutala kima sango pyako halakalun si ngunu ka salvation halakalun si ngunu mi ka ingya mugya ka tupyak kono si ngun mi ka papo ka hello dopa ka munisi he pin ka bin seke
Jisumi ka henje ko paka ngun mi ka prigip ke hala ngun mi similu toldo. Ephesians chapter 2 ka verse 8 9 o. Simungun ka kasa. Ephesians ha hu ha ni ka go hu. Gompini la gongkwa anotare paludo. Nung paluko da nunu mi arwaya loke yangutunu henje kulo. Ho sekasi nunu ka ato musnu make. Sekasi pinika amiai ke. Mugo hopa make. Hopa miu kone hete kanskema. Hal siludo. So kalu ni sisi ngunu mi jisuka sangopya ko binusi. Ngunu mi ka salvation laka haja ko kalu ni si. Ngunu mi ingamagyaw ko laka tupiane. Ngun mi ayamani yes yam ganda ka isnim ka janu si pinika arwayalo skela ngun kone te mi denkila ayala limapa jisuka arwayalo mo mi ka henje bomi se ka sango pya ko mi pini bichi halaka hemen si ngunu henje ko ke ngun mi bidone halo soludo si ribado ama o si mi ngunu katinan pa 2 Timothy 1 ka 9 o te si mi anotar pa ke tolagado tani ni Timothy mo ka haku haku gohu gongkwa te so ketol gado so halaludo huna ngunumi yangutunu ho gyotunu dari gyojulo ngunu ka mugo hopa mapa ho jalo mo ka ato pugopa ho arwaya nu mina mo ngunumi bitunu Kristo Jisu kelo ayukoju kolo ho halutol gado so kaluni si jejepa ngunumi ka god ka kol menu ngun mi caca aropa kistan liropa ho jisumi henjeropa kabinu he ngunu miu he mumake he pinike pin koklaki arone haludo o simi ngunu tangula takino pin ko abukula jisumi henjebu lala kula la ngunu denki padala lote padala nuna henje tajine nuna mo pala inchi muchile he patre injo mujo doke haludo o sika injo mujo simi ngunu ayusuro pate dokindo la hendi makoda sika injo mujo pin kabichi ni ngunu kapa mapate likindo hala solus nimi saka John solo kodoke ho pasimi talanan para aku takakasa simi ngunu pas Corinthian chapter 3 ka verse 14-15 mikar kora kapakendo takun Corinthian hahu hahi gohu golyala gompyo kula golyala gongo so ano tarpaludo mugo munu mate miu kone kujalo lidi rachako ho dola dokoda mo injo mujomi kapakendo ke hukumi jalo mugo munumi matre yabune koda mo ajusukindo mo yangu ko jalo ho jalo yamulo yaka ko budolase hal silo toldo sekalo palunusi ngunuka injo mujomi ngunuka pin paka imbi mubinimi so yamu yakalala yamu hu yapa mapa adando koda o ngunu ribat paikeno kela o hao richala riko so anotarepa tuelo ludo sisi mi kone matre pencado koda lidi racha bula rupu ai henuyala yasa desi tapo hoku hal silo toldo so ngunuka pin paka inu menehe rupu ai chikan kendo o henuyala chikan kendo yasan chikan kendo o lesi chikan kendo o tapo chikan kendo halasi quality mi lokodo ho pasimi ngunu talado pamusa o yamu rongkali ho lesi mi oi para yapadu tapo mi oi para yapadu yasami itelya kalala yapado yalamite hate abwaja ya komo bucedu ho jalo rupa imi kako yamu ano ron jalo pamo mi rolo lampa mo yamu ron jalo pamo yala kompa mo lidu hiti kampa ngunu kapin paka ingomo mi adando pa atitote hala solo pamudo ho jalo sika ingomo go simi ayu sikne rupa la ngunu mi muludo haludo o hununa ligdone simi ayu suro koda huna ngunu mi ayu suro pamukindone hal takado koda simi mi konete ngunu mi ayu suro pamala kema ngunu ato siki ayu sikisoron hopa yuki bible sopujo John ka ngunu kasalo kalugina no lurone hendi nyato ya hala lurone ngunu mi pin ko injo mujo mi kapado pala ngunu hendi makoda ngunu yuke ka pin ka saka bichi la ka hemenim tre ngunu yuke ayu sikindone o sine tampa ayu sikindo numu yo ngunu ayu suru lokoda ngunu ayama paka tonserni mi tongyala ka tonserni mi ngunu tado koda ayu sikindo simitre sloka ngunu ka puilun nan heka bible basos ki gesdone malangka kado pamusa so ngunu kapado pujo ka puringo 2 John 1 ka 9 mit purdo kor sogdo hu kone jalo ile mele tali ho Kristo ka tonserni ho datema moko pininyima haludo
sok langun cindo jije pangunu hu kone jalo ngo atos jisulu nimi talela mo kalau nimi takola mo kalau ko dama pajiro ko ngunu ngun ka agam pini nyikima luro ho pini nyima ko ngunu heka amiai ada heka injomujo ada ngun kapadola iceta kapalakima ho pangunu seka dirisimi ayusite mala hala hendo koda pini agam ngun keranda botali no koda ngunu mukindo lo koda ngunu ato mi ayaman ton seno ko ngunu da sagkindo simite hara seka bible soke seka same bible baso ke gutol donu heka mo ka bas 7 mirito soludo nim paluko da abuje golunu doadolo solinya neke mi wata hutu na talinya manu Yesus Kristo ka asalyo ka anumi sitan lunu kone heke golunu o Kristo kamabo hala sigongelu toldo so ni la lupa yulo kele ngunumi ayama pa lugyala luko lukhala ka luno ke abu lineke kedia piso hala si lupa ludo ho pa heko kla hentote haludo so sika John ka kenu nu hu si ayaman bosi nu mun tapa yulo kele mo bilo meo do miu tunge dute molo ano chinu miu ngunu Greek agumpa hemi amolo sika so gnosis ludo sika gnosis lum knowledge gnosticism halalu gnostic halalu simi ngun tachima palikino akata ano molo purichila la chinu tunge dute molo kalunu halu sango pya anu pya komite ngunu knowledge okla paido kela oseka miwata mo lulula kedia pingka asalyo si ayaman adisi awa posi ayaman adisi seka amika pane si done si ayaman adisi ya jalo consider srone opa jisu apopa liabala miwa pomo ate kor mo pin ke makela jisu ka apopa kaliabon mi mol taje tamala jisu mi pin mala halatunge lula dotola hoike seka John mo ano Europa lula basten wara luro hu kone jalo pa matre niko ho achi oseka tonse nimi agma koda momi udeho aknelyayo malohang ayaheli halaluyayo halaso ano tada palu toldo si tampaka hala lukala kaluna tami no tagedalyayo no neka udeho temi ako dalyayo halamo gonge lula si lutola do osimi ngun tachino koda ano ayakendo jeji pesolo ka ngun ka myodote seka myodmelo so nimuro lo koda ngun mirong milo jisu nilan tonse don heka tonse nokla lulela o pale palula o ya lukala te halu miu lukotaroke hemi ngunu hendisa halango luji o seka drisimi jiji pe pangun talapa koda so bible simi ngun anwaya pa purikendo ngun anwaya pa tachino pa mukindo o seka atansi tampa pe ngun mit tonse tonha donu mo luka tonse tonha ni sini tampa ngunu tonha dol chinkindo halngun matta do koda jiji so miukan manami false prophet la o false teacher la abuje linkino kela ngunu mi John so tehara so hara luk moka agulo ralo so mo khud lutol done do ho seka moka kapyo kenu pas John porka wano te sim lutol do ho ni langun miluro ko tes moto tela kakato te haluro sulo ngopin ko kia adune sulo ngo jisu puilu ko ne kia la lura do jalopa ngopin ko ka mi ukado ne luro jalopa ngono imbuso kema bible obutola bible ka mo luni pa is doa mo ka luju kakakeno so ala godo pas John chapter 4 ka bas 1 henunja ya jalo kone abi mi henjelyayo ho jalo tenkatolya ya jalo mi seka atansi pinko ksepe ha hala nim palu koda abuje amunji bu henu do adolo so linyane halso so motre ludo ngun mi tenkato tela mo ka tonsenu jisu mi che khola ludo koda jisu ka tonsenu mi lulela ludo koda hemi maada kens do kela o pas Thessalonian 5 ka 21 to ludo ngunu mi ka kapane mi no tenkato kami no mi titola taje dayo o ayadri mi atibuto ayaman mi apato te haludo o hichuli pangunu mi bible o kako tadepalu jisumo lukotola do seka ayaman ka to senimi lulela kaluni si ngunu da sa getote haludo o ngunu akota hara kakasasim tachinan pa ngunu romans haku hanya lekhka gohu gonyala gong kanumi la gonyala gong pinmi kako sote ano tarepa ngunu mi lukotola godo Romans chapter 16 ka verse 17-18 oludo ngoyali ke nunumi anubam ata hendi nyatoya heka hoku hutuna lukhluchela o ayare mupadone nunumi ka lukone hoku che kholaka luna tami molumi adopa atitoya halasi lukotola do o 18 oraludo nimpa lukoda sitami watansi ngunuka
Atau Kristo mi moho make. Ho jalo moloka eremiske. Ho lujo aya, ho luiluso. La agun lulala molu. Cimane mi watami. Golu nyabudo. Alsi anota de pasote loko tala apostol Paul. Dotola doke. Ngunuka pongko ho. Jisuka puyulu sutonsenu mi pongi apa mi loko limlo. O pongi apa mi ngunu mi lula almilo himi tagelya yo. Haloro ke hopa ngunu hendisa. Jadi bepa luklo jala kaluna tangko ka ngunu dasa do pamasa. O ato mi ngunu hendisa sa haluci. Hala hendi makoda ngunu pin kalimilai mi. Pin kalian ngunu mi tengunu aja suro palikin oke. Malanja mi pin yang kinco.